بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga pagariakan siku Islam, mga babayakan langong kanuden ditanu di pamanganin siku Allah subhanahu wa ta'ala, tufikan tanunian sa mga galabak, mga katero, mga ulaula, dedebieta na ikasuswat Allah subhanahu wa ta'ala. Aya mapdiskasakan rakano sangka iya mababa oras na giyang tutulan siku sabar ko mga imam api yang ada daywan na mga ulama ada tariyaki niya An-Nu'man ibn Thabit askan niya din betul sa Abu Hanifah. Isa niya mga alaa ulama, mga alay ilmu ulama api yang ada dayuan si iku sabut ku agamat Islam da asala kawarwar ki akini Abu Hanifa An-Nu'man ayang aranian nasu An-Nu'man ibn Thabit ayak kalalayaman ngaranian kalalayaman ngaranian nasu Abu Hanifa. Miya kaysa na si Abu Hanifa na miya misita siku Al-Imam Malik rahimahullah. Yang uto kaya pamisitay Abu Hanifa si iku Imam Malik maapedu Imam Malik so mga pedian sa giyang kutwadar pa na beden miya kasulid so Abu Hanifa na kagiyang makasulid na siya alam yan so Imam Malik na kagi masalam yan na luminibo so Abu Hanifa kagi makaliw diningil no Imam Malik so mga pediyan na di na diteron at tadro naman hada katawan na tigin na giyang ka na mamah tiran na di may katawan tunay pitero Imam Malik hada An-Nu'man ibn Thabit An-Nu'man ibn Thabit ginanatigyan so gina si Nu'man An-Nu'man ibn Thabit gina sumama لو قال عن هذه السارية إنها ذهب لاحتج لما قال ولا خرجت كذلك gina sumama auterwan yan nagyang kaya poste sa kambalo yan yanon abulawan orian yan namigay sa mga hujja mga tanda sa kababulo yan na bulawan na makaparatya ka sa kababulo yan na bulawan sabab sa giyang kuto akapasang yan. So Imam Malik rahimahullah na nabatan tuwa biyentugyan so Abu Hanifa ugaid na sabab sa giyang kuto akapasang yan kapasang o Abu Hanifa why na pitero yan na makapangimbenar ka o terwaw Abu Hanifa agiyang kaya pusti na bulawan sabab sa giyang kuta hujja imbugainer ka sabab sa giyang kuta kapasang yan ginaso Al-Imam Abu Hanifa rahimahullah. Isa pa na tutulan si kukapasang o Abu Hanifa rahimahullah nasa kataw mama at taga Kufah adidag wallah subhanahu wa ta'ala giyang kaiya mama na tantu asasakaw si pangilaylayan o mga tao sahib kalima masmu'a ladayhim giyang kaiya mama taga Kufah nasasalaan sa kanya nagusasalaan so katero yan ay gina ditero na di pamamakinagan why nagyang kaiya mama na pagamin niyan si kung mga tao so kung so Uthman ibn Affan sahabi Uthman ibn Affan na Yahudi
na tamana tigien sa minit mitataru sedin kaya Yahudinian ko Orian o kaya pagis Orian o Islam ko kaya pag Islamian kagiya man bagi akini Abu Hanifah rahimahullah agian ka iya katiruian na sabab ko kapasang Abu Hanifah na sumiyang sagyang kana na mama agi mga taling mo na tingin na miyakataling mamirka ka penuksaman nami ang kanan wataaka giyan ka iya awidan nami ang manguda why tingin kita maahlam bik wa marhaba taros kanu bulus kanu pitero na giyang uta katero mamah wa Abu Hanifah tingin na inna mithlaka la turaddu lahu hajah ya Aba Hanifah suting sunda datar ka ataw na dirungkin dudagyang kuto apang ninian why manil khatib anta tigini pamana penuksam anta tigini pamana mga ngarumah tigu Abu Hanifah agian ka iya pengarumah na rajulun mausum why yang ka iya mama na rajulun mausumum baina qaumihi bisyarafi wal ghina why masisipat ang kini ang ka iya mama agian ka iya bentugan ang kalaian ni tamok why barabentugas ikup pamana pagtaunian na malap na tiyan ni patemo tamokan sakhiyul yad maginawa why maginawa na ayaw bendisala ko na hafid li kitabillahi azza wa jal na makamumurespon sa Quran ibtinigyan so tindig kumakagagawi sa dito tahajud maway kathirul buka min khawfillah lalayo na kap ke rorang ko to alo iyan sabab ko kanaksi ko wallah na ayamitiro gyang ko tamaman na bakhin ayam ana gyang ko bakhin na pusar na naniigira amya mamsaka hasbu kay Aba Hanifah kaya sukudan na tigin hay Aba Hanifah kagiyang ka na namya aloy nga tigin ang mga sipatang ka na mga ngaruma na kuf'an libinti amiril mu'minin na aya dumadait sa naswato amiril mu'minin natigo Abu Hanifah ugay na tigiyan na ay tingin na paginkan ko na anbud na tingin na sipat yan na kailangan so kay nakaangkaon غير أن في خصلة لا بد من أن تقف عليها قال وما هي أنتو نتيجي نسيبات yan na pamana kailangan na may nakaakan natigo Abu Hanifah askan yan na Yahudi anak yararangitan sumama pamatingin na Yahudi aturidu minni an uzawija bnati min Yahudi Aba Hanifah pamatigyan na kabiyakarakan na pigipangarumakan na wataakan na yabubay sangka iya Yahudi hay Aba Hanifah wallahi la uzawijuha min wa ibtatigin wallah gadiya kanun natigin pigipangaruman walau jama khisal al-awwalin wal akhirin apiap natigin miya timu yan so pama na mga rupaan na barabantuga o paganay ang mga tao gusto pangauri ang mga tao na di ako pipangaruma natigo Abu Hanifah piyakam sa katigyan piyakam sa katigyan nga pagkungkir nakapsang kaan ka ubang nga pikipangarumaan na wataa ka ini babay sang kaya Yahudi napsang kaan kanan sa pamana manaakasang ka Oway, napiyakam sa katigyan kasaka na psang kaan kanan adi nga pikipangaruma wata akin yung bubay sang kaya pamana Yahudi oriyan niya napaparatiyan ka pagamin ka akong mga taubo aso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piningipangaruma iya piningipangaruma niyan so dua wata iya na babay si ku Yahudi aso Uthman na ayam so agiyang kutua mama na pamana tiya bekersa kaya why tiya bekersa kaya why miya mamalah adina nitaro nastaghfirullah min qawli su'in qultuhu wa atubu ilayhi min firyatin iftaraituha
ay pamangani ko tigan sarila ko wallah ko katirwa maratta amya tirwakan agop tu betakud na tigan si iko tempo amini tempo kong ko Uthman ay di na diteruna sa Uthman ibni Affan na Yahudi kuna kan na ba Yahudi sa Uthman na rombu miya pa miya miya kaputo agiyang utakat teruina piyana na bekersa kaya yan giyang kutua pamana kapasango Abu Hanifa rahimahullah naman nagita tero yan pamatigin na di nga pingi pangaruma awata akay niya bubay sa sangka iya Yahudi na papakain ka kung Nabi sallallahu alaihi wasallam sabi sa di nga ditero na sa Uthman na Yahudi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na subuka tawawata yan na miya pangarumaw ay maanan yan na Uthman ibni Affan ay Yahudi na pamana singa bu papakain ko Nabi na di nga papakain sa ginawang ka ay maanan yan na sa Uthman ibni Affan na ma'adallah ubaskan yan Yahudi naman nagyang utakapasang o Abu Hanifa rahimahullah o gaid na isa pa natutulan si ko Abu Hanifa na miyakasa na isa ko mga khawarij okay. Khawarij na jama'an na ayam mufradi na khariji okay. Isa ko mga khawarij ang ngaran niya na si Dhahhak al-Dhahhak al-Shari na miya ko maku Abu Hanifa ko pada mga gawi na pituran ka Abu Hanifa aya Abu Hanifa tub ya Abu Hanifa tubat ka wallahi Abu Hanifa tiwa Abu Hanifa mimatu ato na tiginip tubat na kan tiga giyang utwa khariji udina isa ko mga khawarij so kabal sa tanon sa maranaw kaya mufradiyan khariji na sa tawa khawarij why ay na terong tanong na khawarij kan kasabuti pituro giyang utwa isa ko mga khawarij ay tingin na tubat na nga na giyang kutwa katero ka sa kapapakayang ka ko pamana kakukuma ka kapkukuma wag giyang kutwa kakukuma si kundulu naan amyaw lawlaw Ali au Sumawiyah radhiyallahu anhu at limetur Abu Hanifah natingin na terimaan ka tigo Abu Hanifah sangkut wa khawarij ambitiaraan ta ang kanan discuss ta agi ang kanan na miyawlawla natigo khawarija ingkay nudi o ay tigin natigo Abu Hanifah ame ka tigin ka dita makapagayon sa iko siya'y adita din discussan na anta tigin ikukumra kata natigag yung ta khawarija hakim man tasya pa ako ko mga sutawa pa man nakabaya ka na duminingil so Abu Hanifa sangkot mo maapad lang kautwa khawarij mga khawarijiran mga pediem tiguno Abu Hanifa ahkum bainana fi man akhtalifu fi na baka mga ting kukuma kudimi pagayunan okay ore na pitero yan si ko khawarij ana raditu bi sahibika fahal tarda bihi anta miaswata kung sagiang kana na pedekas kana nimbolo ya kukum reketah na bakat tingin mabu masoswat ana fasura al khariji miya bu beso khariji apa dia bu tingin awai miaswata ud natiga natiu Abu Hanifa waihak atujawwizu at-tahkima fima yashjuru baini wa bainak wa tunkiruhu ala ithnain min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay lalong kad naki papakay nakasukap kukumang ka papakay nakasuka kap kukumar kata o isa at tao si ko dulu naan nakan ang sundulu na ka na di nga papakain si ko pamana mga sahaba o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabuhit al-kharijina did na mga teruso khariji walam yuhir jawaban ay maanan yan na pamana did makagaga uba makatero uba makasembag nagina ni sa mga tutulan kay aki ini Abu Hanifa rahimahullah isap mana tutulan yan yung ka iya tutulan dataro katero kini Abu Al-Hafidh Ibn Hajar aging kaya tutul di panutul Abu Hanifah na dati na miyato na banyan piyaka sahih na dap man at tawam miyato mana banyan piyaka daif ato naging kaya tutul
uh, tigu Abu Hanifah akhta'tu fi khamsati abwabin fil manasik bi Makkah fa'allamaniha hajjam halaq. Miari betako tigang ko lima timana pamintuan si iku mga gelebak sa hajj na etigi na piyam sana miya pamangdora nun na halak pangalot. Ginanatigin na aking gulo na si kumasa asa na tigin na pagaluta ko kapara anak ko mada si ku ihram. Uway, anak ko mapukas si ku ihram, di ka pag-ihram. Na sumiyong ako ko pangalot na pitirwa kanu na bikam tahliq ra'si. Pero tigin ni kibayda sa giyang kaya kapagaluting arangan. Nato na pitiro na giyang uto halak pangalot. Hadakallah an-nusuku la yusharatu fi ijlis wa a'ti ma yatayassaru lak. Tarong tingin wallah. So tingin so simba na di na ng kisyarat na bagina ni psyaraton. Ago untuk natigian na makalutan na sa kana bagay ka tingin sa pamanatrang ka atay. Saan siya kagaganga na miya mamalawa tigu Abu Hanifa na miyong tudako. غير أني جلست منحرفا عن القبلة. Inun tatigin na miyong tudako na di ako makaadap sa qiblah. Naayap man na pitero orang nagyang utapang na فأومأ إلي بأن أستقبل القبلة. Ini tiniyasrakan na bunino pitur. Ini tiniyasrakan nagyang utapang madapa ako sa kiblat. Uway. Na pingal bagakan miyada pa akong mabutingin sa kiblat. Fazdadtu khajalan ala khajali na miyaya ko kumanatigian. Kiyaw manah-managyang utwa kaya akan sa kaya. Orinin na inisang orang nun adiwang auluwakan ka anak ko niyang kaaloti. Natunah mani pitero agyang kutua pangalot. Uway. Adir syikakal ayman. Ayang arakan sangor naging kananakawan na naulong ka. Ini sangor ako nakawan na aulwakan na pagarutan akong naging utapangalo tadi ako natigil makaptero. Ang mamamasako pagilay na ka na mamamasako. Nakagyap man na giyang utwa katatantang yan sa kamamasakan na pitero lang naging utapangalo tamali araka sakitan kabir. Ino ka tingin tatarag, takbir ka. Tumiyakbir ako tigu Abu Hanifah. Naman natingin sa kagima takbir ako. Orene nagumianat ako. Kapamana. Pagawa ko rudin. Tigra nagyang utapang aluta ila ain. Anda ka tingin sun. Tigu Abu Hanifah uridu an abdi ila rahli. Why? Kabayang maling ako tingin. Amya pasada ko. Na tigma nagyang kutapang alut ko Abu Hanifah salli raka'atain thumma mdi ila haythu tasha. So mga tingin sa dua karakat na mga pasad ka nasungan ko darpa kabaya kasungan ka. Miyam sa ko tigu kuan. Bisa miyang ko tigu Abu Hanifah sa dua karakat. Miyam mamasako. Pagkam sa ko tingin nga pamana mayang bagi an yaka'a mithlu hadha min hajjam illa idha kana dha ilm. Din tigin kepakayaw. Benda makangulaw la saya. Bini manggulaw la. O pangangalot. Inunta na sa kanyan na pamana. Malay ilmu. Malay sabot siku agama. Ini sa anak na tigu Abu Hanifah. Min ay nalaka maamartani bihi. Ano nga initigian miyaswa aging kailangan na ya ay ni pamangunang arangan. Tingna lillahi anta tigu halak. Laqad ra'aytu Ata ibn Abi Rabah yaf'aluhu wa akhadtu anhu wa wajjahtu an-nasa ilayhi. Miyele ang natigin so Ata. So Ata ibn Abi Rabah adi na nigalabakan na siwakan. Why? Siwakan Orian yan na inimula na lang siya kumanga tao. Napanitan ko Allah subhanahu wa ta'ala imanan yan na makanggayar katanuanan guna uway wad na miyatir wa kanuna pamana makauuntol na kuwa ka ron sa pamana tuma
wad mana paman na mga ribeton na gitu so kabebeluitan wa ay maanan yan na manusia way sa siang buti mana salam nang sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.